time be we mu to the stand say Kwame Nkrumah enzemani onya santini yentu no intisanate me see wo mu ye nwom Kwame Nkrumah aje wa wako school 1 2 senyu be na wan kusia history Kwame Nkrumah dwe na ko she wini ba asase so kotoka chinchinga na manyi nara monsorio onu na oreba no oyewio ewio ene Kwame Nkrumah oyekine o oyohine o ohino ejifo ade papa bia bo man mu a na ye de propaganda aburo ye nimpe fe say education is the king e wo wiase Rocky Dubek ekan Bob Marley kan who education is in Kenya there is nothing who fi nyansa say den ne won ko school a Kenya say Kenya na Libya ani hwe mu arabi babuji no education is a king who timi sua de ehu ade wie na wan timi fa school nu ko anya hwe na wa udi ubie wadwuma kwa na wo ye wadwuma me catch you say ye besisiw no na che this when your president bi na oba na wa say me papa no oska wa dem ko try UK ko school yes man ko school kafra man ko school Ghana it me new situation Ghana ka papa we na was ko di o man we ya brought to the stand say wan ko school Ghana na busuafo nte Ghana ne nana no mo nte Ghana ne busuani bi nko school Ghana etinka okay for the school yeden and I am for the buy no or some begging for say free education there on person in Sabeka. Look at papa we are drinking crown. Boni ben pa no buy why boni ben me say that chini wachi na me see da bia meka ye ba ko so buru mu egu say mo amu ye sa no ma we nyina yi musa trene mu nkoba na mbeka se na nadu mpo na woye na nadu di free education ba en se na ye o se yere hu na e free education so a kasa brinka ye nua kenye ni o se awrade ye eden na mbetuatua mu kama ko Nyankopon hata so wi betuatua mu kama ko abamu wa we ayira dwen se obedi na nado atemu afia ntoma se obi koto ball akura egu ball so na se bigu fom a na nado a sa na opeso kire electricity fo ana ehu se ba bi sei eja betimi asimu nyina mo hontimu ntu ho na e be dimolese ho no mo a ekufo adoa obi ko jane na koli ayi ho na se police ko china ekufo adoa ye wia ne ye de asante ye de achem ye de enzima ye de ayigbe ne na betachi ne yeah, you are mad. You are totally mad. So catch me say emputu bien koso asante region enya mputu duma bia wo yare da wake up wada wonim de woka wo ye kwate bekafo ni bia kwate bekire wo timi da asabe ono fa okura that's all na se wani da ho a wonim de meken na wo tie de meken na wako ayam ohwe mu ya asante region emfane basasa de o kanu na ye propaganda NDC settings na sami je mfitro to wo so mbe ye no ana o mu ye enti omo fi ase nam dwom forma so eye campaign egusu ebo epoboni renkofo tim se na nado eya chim ni nti wona obae na hwe enani 3 days na we tie mind bi atise we Nigeria ni na me so besi other foreign country wache nti uhwe ni kasa na uhu se Africa but na okut okensem bi na me da tumi page ho wo a opese wo ye no wo wi akwase a ubohu okasem bi fa Africa ho na mani jirof osi Africa adia ekum Africa pa first a discrimination he
Yeah, say abrofo ye racist. Me do nyankopon. Abrofo ye gooder than gooder. Abrofo. Omo ye gooder than gooder. I see 2000% more than we. Na o cheche mu akoduru say o kan ya be beduru e be so Ghana so. Asem o kan ye no. O cheche mu am be beduru Ghana ye susu bi. Say so o hwe African leaders a omo ba na eyima reho o kan no. Na de o kan bia so ye fact. O se o hwe African leaders a omo ba e wo system no mu a obi biala oba wa target say owo vision say obema Africa a develop bia no na onoane ni opponent na ono mo kro no mu no ni opposition party anase onoane ho kofo no mu ya no mo ko opposition party no to say amanfo wiase nyina hwe say Akufo do obopa na yakobubu baby enkrofo da ade ntina wudi abrosa ye nyina e wo wiase ye be wu ye be ko e bi ko ne bi ba ye generation we ye wo musisi ade ye wo ne ye wu 30 40 29 no ye normal ye normal enya ba ye o enya honhom fin bia na wo ba bi o na mum ye ya na ye fa sa problem no e sensen ye kon ye na ye politics ntimi mfa mahama a preacher me to say me di ni hu agro meka madwea kire no adapa ye ode ba Ghana yi se meka kire so no dada ba eno doesn't mean say me ko yojo no because a fact say onu di kan de empoa adapa eto me bosi MB before ye onwo ye ne se be nkura ne ayina nhemu nkwaye no nkura omo na say na platform say any idiot can go to court 2012 empanifo enti for the power by enti me no ono make can 101 say ba say me ko attacking the personality dey why na me dey dinatem ensi da me nye ne da say na no tumfo me fra ne ntoma ba say o see chinchina atwan why wadwen say Akufo Addo na ne bewu a me so me no bewu because Akufo Addo enya wo hwe say petro obo ka say obeti petro so obo ka say political toss so wadwen muso a wagimi a almighty Germany na wote no omo ye campaign say wote yi obaye no de o kan na no waya na wafu ase a woye pandemic ba ye kra no I say the same according to no German companies kra no make na abum no omo fu ase bobo mo private companies no aya adwen say omo be together na omo ka bom no omo tu no na o mention ya me beduru kwa me nkroma so okwan ya fa so a